sa leser, nga kayong face mask, hanggang mayari apuing misa, at agkatan lapuring malda, na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya katamongan. Mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Vernon Victor Young, Jr. and family, Eileen Nestor de Jesus and family, Noriel de Jesus and family, Norwin de Jesus and family, Mary Ellen and Fran Wallace and family, Craig Schaffer and family, Noriel de Jesus and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family, Rene and Lourdes Arcilia, Mike and Lauren Ryan, Zaina Sidney Ryan, Mauricio Urbano, Enrico Manaloto, Patrick Arcura and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Lopez family, Malyari family, Paraking kayaduananda at pamanantabe ng Banal na Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Med, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Lavitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imanguring Between and family, Pati Golier and family, Gilbert and Lavenisa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, para king ligtas ng pamaglakbe, di Mayra Lakap, para king kapaldanan pamikakatawan ng puwang espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatpat, Danica Bautista, Gangan. Para king malalagwang kapaldanan dadi Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagit, Jose Augusto Nagit, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imangauring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maleje, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilaw, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Mignonette Nuki, Vernon Victor Young Jr., Eileen and Nestor de Jesus, Henry Batak, Ganakan tala naman din kaluguran tamong mayawon na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson, and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. de Jesus,
Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mame Yang, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Punzalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleofe David, Pedro Ochoa, Isaac Presco, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilla Kailas, Lourdes Dizon, Nieve Ilagan, Mario Lomboy, Ricardo Bermudo, Ricardo Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, David Young, Dennis and Marciana Batak, Wolo de Jesus Sr., Rosalina Timpog, Amado Timpog, Virgilio Ragondiaz, Rodolfo Ferrer Sr., Francisco Pantig, Virgilio Sachanco, Menelio Paranada, Patricio Sepe, Flora Sun, Francisco Sun, Benjamin Tiria, Luz Biminda Candelaria, Merly Candelaria, Reynalyn Del Mundo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberta de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscus Ramirez, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Medina, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Dominic Gabriel B. Dizon, Victor Cabrera, J.J. Marukot, Merly Bautista, Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, King Pakalulu Ninggin.
Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Antimong meto nga pamilya, makatipon tamong ngeni king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Hingginuman tabe ake kayo. At kaya ka di mo rin. Maya payabak kaluguran kong kapatad. Maya payabak ko ang. At syuta ng ngeni king 17 Domingo, ning karaniwan a panahon. At kaniting misa pakyabe taya, karing kaya katamong panalangin, ding kaluguran tamong kapatad at tunay apektado kaniting panahon. Lalong-lalo na ring miapektuan king milabasa na bagyo at bagyong paparatang. Bata mong yening maging karapat dapat magmasusi kareting misteryo, sumisi tamo ka rin kaya katang kasalanan at manigapuking pakalulog nin Diyos. Ikatamongan magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling miskat may kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitayin panigapuko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. In Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanang. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, bukulat mo ring matami ban akit mieng magobra mong gamat, king ningning na ning pamaglalang, king sintinga ning makataong biye. Sopan mo keng lugod karing kalam, ang makapadurot ke kami. Baan ara kayanan mila, king kanwanan mo ring kapatad mi. Ang ponatak man ing tulanim biye arapan mo. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamas ang iba't king mumuna ng libro dingari. Karing gabaon, ingginu pepakit siyang metong apaninap kang Solomon, minsan nabengi. In Diyos, nga na, adwan mo nung nano ing buri mo nga ibeko keka. Solomon, meki batya, o ginung kakon Diyos, gewaming ari ingke kang talasuyo akalili ng David ay pako. Dapat metong kupamong bayong tubong kayanakan. Ayalang sibukan king pamamuntukan. Iningke kang talasuyo biglayang at busal nitingke kang balayan apinili. Metong abalayan abinang maragul ela abilang ning abalak nung pilanla ringkeyang memalen. Pagkalubanan meng meto nga pusong biyasang talastas, iningke kang talasuyo, banang balong kilalanan, ing miyayliwa ng mayap at marok. Uling ninong makapamahala kaniting balayan, muntutong maragul. Kaya tulaning ginukan Solomon, ingaduan na iti. Paulin iti, ya inginawad mo, nga naning ginu, at alwa ing makabambe para king kekang sarili, o bibandyan, o imbe ring kasalanan mo. Nune inawad mo ing pamanalastas, ban akilala ko, nung isano ing matulid, keti at ngeni mo rin, daptan ko ingaduan mo. Dirinandakang metong nga puso, biyasa at matalino, aeking binyeko kanino man, bayo keka at kaibat mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika mong bukod ing pagdulapan ko, o Ginoo, pangako kong maminto karing utos mo, ipaigit ko la ring utos mo, king pilak at ginto, ni tingyato. Gustan mo ingalang kupas, alugod mo, yang mamatula ka na ko. Anti mo ing pengako mo kako, akekang talasuyo. Eko mate, nung ing lunus ibiya mo ka na ko, uling matutula ko, karing kautusan mo.
king ginto at gintong puro, ing lugod ko karing utos mo, inya kakulang tutukyan, sa blamong tuntunan, dapot kasaman ko ing matulit akararaptanan. Inutos mo kinukalukuran, una, kinukalukuran, una. Tunay lang makapagmulala, dingke kang turo, inya paminpuan kula, king mabilog kong puso, babiasala karing tao, ing pangapalinaw ra, ringke kang amano, at babye kabyasnan, karing alangbalo. Inutos mo kinukalukuran, una, kinukalukuran, una. Inutos mo kinukalukuran, una, kinukalukuran, Pamamasang ibad king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, baduta mo king karing sablang bage, ing Diyos darapat ya para king ikakayap, ding malugod keya, ding inaos na't pinili, agpang king keyang parasan. Ila ring keyang pinili, manibad pa kanitang minuna, at telaganang maging tunay ng kawangis, ning keyang anak, baning keyang anak, yang maging pangane, ring dakal amikakapatad. Inaus na laning Diyos, detang telagana, para kaniti, at pepabanala naman, ding keyang inaus, at dekayanan, king keyang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam masalese, karing amano, ning anak mo. Inginumantabe ya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasaking mayab a balita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Iyesus nga nakaringke kaldan. Ing kayaryanin Diyos, kawangis nening pibanjan, amakakutkut king gabun, mi paintago na kulkul nening metong ataw, at timbuna neng pasibayo. King tula na, mekoya, at pisali neng sablang kayatinana,
at kay Batmig Balikya, at selineng gabun ay ita. Antimurin, ing kayarianin Diyos, kawangis nening metong amanyaling mga mal aperlas. Inyang meka tuklas yang metong aperlas, ae karaniwan alegwan, mekoya, at pisalina yung sablang at tsukeya, at seline iting perlas. Ing kayarianin Diyos, kawangis niya naman, ing metong alambat, ay natsara king dayat malat, menikwayang sari-saring klaseng asan. Inyang mabayat ne, ginuyod deng sinakaring magliligo, kimpampang, linuklukla, at pikakawani dala ringasan. Tinipon dala ring maya payasan, karing karelang lulanan, at inugsera, ringasan, e maliyaring apanganding tao. Makanyaning mapalyari, king kapupusaning panahon, datang laring anghel, at ikawani rala, ring maroka tao, karing mangayap, at yugsera la, ring mikakalukong pugon, karin la tumangis, at mitigis sa ipan. Aintindihan nyo yung keganaganang yan, nga nang kinot ng Yesus karela. Aintindihan mila, ngarang mekibat. Nya nga nakarela, nung makanyan, itimburi ng sabyan, kingimbalang eskribang maging disipulo, ning kayarianin Diyos, kawangis nening metong, ami bale-bale, amilulwal karing bage bayo, at laun, karingkeyang simpanan. Kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po, Kekongan. Pakigreet naman ding siping tamong good morning. Bistaman po mumuran, metong agrasya, ingat syuta mo po ngeni. Ban kanita mamye kapasalamatan, ampon kapurian, king kapag masusyan, ni Tingaldo. 17th Sunday of the Ordinary Time. Munaman po kabang dakal kaya katamo, ngening milabasa na yaldo, manyaman lang mimilup sopas. O kaya tsampurado, uli na puning panahon, at marakal matudtud manyaman, uling bedweather ngara. May we not forget to include in our prayers, dating kapatid damong magkakasakit ngeni, ulining kauran at bagyo. The recent Sundays, our Gospels, are all about parables. Tungkulangan po deti kareng talimhaga. 2 Sundays ago, dimdamtamo, itang talimhaga nitang manasik bini. Keta kanong dalan mabatu, king dalan na masuksok, king dalan na mataba, manasik yang bini. Last Sunday, dimdamtamo, ing talimhaga, dikil kareng dikot, at inubo, kayabe ding pale o trigo. At nyening Domingo, this Sunday, dimdamtamong mipasyag, deting atlong talimhaga. 3 beautiful parables. Sano la po deti? First, the parable of the treasure buried in the field. Itang kayamanan kano mekulkul, anya itang mekapantun, seli na itang gabun, nung nuyatsyu ing kayamanan. Second, the parable of the pearl of the great price. Metong amanya lingalahas, o bage-bage, at anyang ikit na iting perlas, alang sing para king legwan
at sintingan, pisali na nga ningatin niya, banakwa mo itang perlas. And the third, the parable of the net thrown into the sea. Anya menikwayang dakalayasan iting lambat, pikawani daing asan amasanting, karetang asan apangan. Three parables that may teach us something about the kingdom of God. Balwan niyo po yung Ginoo, ing misyon na anyang megumpisa ng depatan ing kaburian ng ipana, ing misyon na yapining pasyag ing mayap abalita ning kayarianin Diyos. Jesus' central mission is to preach the good news of the kingdom of God. At itipumi pasyag, emo karetang mga biyasa, emo karetang megaral, emo karetang mabalo, nune si buka ning Ginoo ipasyagiti para king kekaldan. Agyang karetang simpli ang pong ordinaryong tao. That's why the method Jesus used was through parables. Talimhaga. Parables illustrate profound teachings using ordinary details in life. Buri na pong sabihan, dating talimhaga, ordinaryo lamong realidad. Pang-aldoldo lang karanasan. Simpli lang kararaptanan. Everyday realities. Ordinary events. Simple experiences. Kalupa na mo ning pamananaman. Pamangawang tinape. Pamanasan. We talk about lost coin, a lost sheep, a lost son, butol mustasa, salt and light, etc. Again, everyday realities, ordinary events, simple experiences. At libutad na po dating simply, ordinaryo, ampon pagaldoldo, ing maya pabalita kaya katamo yapin, ing Ginoo manigobraya kareting bage-bage. Kikimutya at gagawang milagro, agyang ketang simpli. He works in the ordinary. Miracles happen even in the ordinary. Ing kailangan mo ing pansinaniti. Nakaring simpli tamong karanasan, manakit tamong kayamanan. We can find many great treasures and pearls in our day-to-day life. Pansinan niyo po, aldoldo, dakal karing panalangin tamo, mipapakibatan. Nepo. Dakal, aldoldo, ingrasya mi papagkalub kaya katamo, agyang tamo man anyawaran. Aldoldo, dakal milagro, amalilyari kimbieta mo. The question is this, are we still aware of these things? Are we still conscious of God working before us in the simple and the ordinary events of life? O ali, we take things for granted. At kilala tayo mo in Diyos, karetang extraordinaryong bagay. Ngeni, for example, agyang tutuloy ang bagya, ing kekang bubong, grasya, ing makatudtud ka pamurin manyaman, kailangan ganakan nung mitatas ing danom o ale? That's a miracle.
O kaya potang lumwal ka, king pasbol kay batning misa. Akalingwan mong magdala palang payong. Pero atin tao, pekisilong nakaking payong na. Hanggang makasake kang jeep at makauli ke kayo. Grasya ita. See? My dear sisters and brothers, for us to see the treasure God gives every day, we must have eyes that see, ears ready to listen, and hearts open to accept. Anyaking mumu ng pamamasa, anyang mikot na niya'y Haring Solomon, nung sano'y kalam ami pagkalubkeya, ing pinili na po kayamanan, o makabang biye. The gift Solomon chose was the gift of wisdom. Kabyasnan. Ing kabyasnan nga ring mapilan a Bible scholars. Wisdom is common sense. That is to see the meaning and the value in the simplest and the most ordinary things. Ngapin po ing challenge, hingamon, kaya katamungan, the challenge to all of us is to open our eyes, ears, and hearts in order to see God working. Nga na pong San Agustin, it is a disadvantage to be near the light and yet have closed eyes. Ala ka nung kwenteng malapit ka king sala, dapat din kekang mata, paka sarano man. Buri nang sabyan, ibuklating mata, ing balugbog, at migit king sabla, ding puso, at karinakit tayong Diyos, manigobra busal tamo, dakalya yatad, kayamanan, legwan, at milagro, para kaya katamungan. Amen. Talakad tamo, pasyag tayang ening kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, may bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipay ka ring mete, king katlong aldo, sinubleyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ang pongmenga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. pakamalan kong kapatad, idahon tala rin kaya katamong palanangin ngeni king Ginu, at nga tamong manalangin, Gino, malunos ka kaya kami. Gino, malunos ka kaya kami. Oy paming at banwa, pinutong mo karing kekang lelangan ing legwan, at ding matami, makigyam la kareti kesa king biye alanganga. Ibuklat mo ring kaya kaming mata, ban akilalara, ing gayuma at kapamaraitnan ning demonyo, ang magkapilit lilin lang kaya kami, kapamilatan ding material abage-bage. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Gino, malunos ka kaya kami. Ginong Jesus, maralis ming isipan, ing dapat kang mibayit king metong amaragul a palasyo, at mag-ari king kabilugan ayato, baboning metong amakamal at trono. Dapat pinili me ing krus. Ibuklat mer puso mi, ban atalastas da ing kekang pamamaralan.
Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O banal ay Espiritu, tininan meng binang maragul akabyasnan, iaring Solomon. Ika ing manoknangan kaya kami, manibat pa king kekang pangabinyag. Ibyemo sa kaya kami, ing kabyasnan, makitambayan keka. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O lubos mayupayang Diyos, marayo kepa, ban atuklasan mi, ing sablang makapagmalalang bagay lelangan mo. Dapat maralas, kapamelatan ning kekeng ketasan, e milabalong kilalanan, ding pibandyan aselikot mo, king aldol doming pamibyebye. At dakala ring sagbagal, king pamanuklas mi, king karaniwan na perlas, ningalang anggang bie. Sana, ibulaklat mo ring kekeng kaisipan at puso. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O Diyos, sa ipami at talapagluwalo, ala na numang masikanan at banal nung alaka. Patnubayan mo kaya king dalan, papunta king bielananga, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kami nga napilyan,
Manalangin kayo kabatad, maning kaya katamong daon matanggap ya arapanin Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reting ayin ame piling ibat karing dakal mong regalo. Manananasanang deting misteryo, pabanalanda kami at tayran, papunta kingalananggang ligaya. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hinginuman tabe yake kayo. At kaya kan Timothy, Iyat nayo ring pusoyo. makayat na nung king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat ampon matuli din pasalamatan da kamparati, numan karino'y pa Diyos kingalananga, lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong ginumi, kapamilatan ng kayang krus, at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan, inaos na kami king kekang ligaya, aginawa kaya kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyagmi, ing mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami, ibat king karalom duman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kambering sa blangkoro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe lantuk ng king pamamye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banalay pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan ang pondaya ni ginuming Jesucristo. Bay mi daon kusang lub kim pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasone, binyene karingkay ang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyen kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibay ang pepasalamat keka. At binyening kalis karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Indaya nimbayo talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Otang akanan niya ipinpinamen. Otang iminum kami kaniting kanis. Ketang kamatayan niya kami ang mapasya. Ang darating na tangka, Hinyangin igaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi kaya iting tinapen imbi at ing kalis ning kaligtasan. Layo ming pasalamatan keka. Ing pepalirian mo kami matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, king ikami ansana misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaminting metong ning banal a Espiritu. Ganakan meo ipa, ing banal a kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino ake kaming Obispo, ding sablang pari, lalong-lalo na yamong Noli, among Meg, among Mark Anthony, at ding sablang susuyo keka. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana kimaligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat magkamit, kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen indunin Diyos, kambering apostol at ding sablang banal, tinupad king malmong kaburian, ke kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilat na ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, ipamayupayan tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni antimong metong a pamilya, maustamo king ipatamong at syubanwa. At
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopan ning kekam pakalulu, parati kem ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, ke kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan, ding ke kaming kasalanan, nunelawan may kasal pantayanan ing kekang banala kapulungan, at pamayapan mempom bilugan, agpangking kaburian mo ika mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Ngeni malugod tam pagkaloob kimbalang metong ing kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalakoking kasalanan ng yato, mapalad laret ang mayayaos, kaniting apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya yung mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng si GC o Asherettes, nung no ka rin tamo maglinya. By the hand, ya pa rin po at alanang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O ginutinggap niyang sakramento magmasusiging kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubling mebye Kristong kaya kanganak, mananasanang iting ayin, dalana keng ilapit king kaya kaming alananggang kaligtasan, tiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos sagli for some announcements. Mumuna po raffle for a cause. At intamo pong quarterly raffle for a cause. Kaya ni po king Pisamban. Uli na po ning restoration ning kaya katang Pisamban Maragul. Ngayon ni po from July 8 to September 30, 2023. Yapin po ang mumunang quarter na niting raffle. Yapin po pakisuportan nyo po rin kaya kaming tickets. One big prize. Winner takes all, 100 pesos siya mo po ini. You may buy one or more. Pwede ko pong munta, king kaya katamo pong opisina, o kaya po atin magtindakin, king kaya katamong patio to avail of these tickets for the restoration of Pisamban Maragul. First Friday devotion po, kaya po king HRP, August 4, 6:30 a.m. regular Mass, 5 p.m. Kinario prayers, kangapong Mama Kalulu. 5:30 regular Mass. And then at 6:30 p.m. atin tamo pong Holy Hour and Benediction. And king daratang mo rin pong August 4, we call on all vibrant souls of Holy Rosary Parish, our youth. You're cordially invited to join us for an unforgettable evening of inspiration and devotion. At intamo pong HRP Youth Worship Night, karing kayanakan. Join our spiritually charged event ngayon pong August 4 at 7 p.m. Kaya po king patio, hopefully it will not rain. Let us unite as one parish community, lifting our hearts and voices to worship God through music and heartfelt prayers. Ating pong music, empowering prayers, life testimonies, sharing, karing kaya kayong pagdalanan. Bring your friends, your barkada, and family, karing kaya nakanta mo. And feel the love of God in an atmosphere of faith and fellowship. Mark your calendars. August 4, 7 p.m. Kaya po king HRP Patio, HRP Youth Worship Night, and then ongoing pa mo rin po yung kakatamong sale, Keniking Patio, to help raise more funds for the restoration of Pisamban Maragul. Pakisuportan nyo la po at inla pong linuto. I don't know nun ano po, aliwa pang produkto, support us for this great cause. Dakala salamat kaya kayo, mimingat po, himpamanuli. The Lord, inginuman tabeya kaya kayo. At kaya kaanti mo. At bendisyonan ako nin Diyos, ipang mayupayan tutu, king lagyo ning ipa, ning anak, amponing banal espiritu. Amen. Imisa tamo, mi daon ne, humen ako, king kapayapan. Salamat, King Diyos.